U 23. čišlje novinom Ruske slovo, tižnjovnik piše o konstituovanju nového zvolania Národnej skupštiny Republiky Srbiji a rozpatrené i konkursné finansovanie lokalného informovania. Našo mesta predstavljaju nastavníka Zdenka Šomodžija z Kerestura, ktorý pririchtuje djeci za zmaganie o transportu i o malomaturantoch u Keresturskej i Kocurskej školi, dok ekonomija piše o osiguranju povrchnosnog s paprigu u Keresturskim hotare. Kultura i prosvita, među inšim, zaznačuje atmosferu na Petrovskim zvonu i koncert Dimitrija Capa u ambasadi Srbiji u Slovackej. Rubrika Ljudze, rok i život piše o baš interesantnim živoce Amalii Džunja z Novog Sadu i Daniela Perunskovo z Vinkovcoh. Na duhovnim živoce tekst o aktivnostoch Caritasu na lokalnim i državnim urovnju, a na sportu, okrem rezultatov fotbalskih i rukometnih zmaganjoh, najavljene i evropske zmaganja u fotbalu. Dodatok u tim čišlje Ruske slovo u Švece.